taruguri atiriri we tondu no wa kana ni to ni hikanetie no hikie mutumia ugendo kumuraciria ati tondu no watwikire mu Kristo. No, a very good point. Tondu ri he hujia marera andu gwe thiko ici ati ni ndatwa kuhikania ndathire ngemera ni reke ndimwire gutire thakame nguthinja gutire mundu ngugura ndagurirwo ni thakame ya Jesu ucio ni uguru kuhikania uguo. That is madness. We si utulie mundu to cio ri ni kuhikania na kona tara flourish. Do you think ni go face consequences do that? ati kana ni go face tondu so far kire sawa no akwira 2 children in, 3 children in, 4 children in, 1 child in agema gukende mahano uguo. Honestly speaking, ebu enda uangalie unaona family icio ni iria storaga ringi na ndwari ona ti mirimu ni ndwari ugathia thibitari ile itonekaga ukeragwo wi murwaru taru he mutumia turari nake hahaira na ni njui producer ni turaikarire ha nake almost 5 hours mwiritu wake aturaga aturagwo ni mutwe na athite thibitari ciothe zote ni mawen ameenda hosi zote na hakuna ugonjwa inaonekana. Ona ni he ndathiete ogusai gwitu hurirwo thimu ni cucu akanjira atiriri ta guthuka mucii he mutumia murata utaraigua wega umuguthukie handu ni ngithie tugekora madam ndarahota nginya guthie akombaya ile mbaya serious ngimukua ngimwingira ngari ngimutwara kumbe thikwa in-laws iguthinja. I had to get help tumweyanire tumwiki ngari-ini haha ndereba aikara hau giti gya passenger oho musifi tondu ndari sawa fiu athire kwa in-laws kumbe polisi niwe ogurire magithinja makirianira hwaine ngihurirwo thimu kindu 6 okay omoinokie haria ndamuigire ri ntomigiririe ta around 10 meters 10-20 meters kumigire hau mucii nona hwaine ndapak gari alikuwa sawa kuma ndonire kirehe. You see Julia niki ngiro wona thinjari riria marianire na andu ao ni ugu akurino ri mwenjagirwo ku nie thia kinyuthi no thia kinyuthi ya kawaida ini thia na machine yako kaingi kire na like taharia ni thia yako enjo of course koguo ri we njwo ri urutaka kiremba ukenjwo wale kikwenjwo ri unashikashikwa na wasichana wanakumasaji ndio god nikania ka experience kama madhuri by the way squeeze massage ni kunoma nikio ndakuria atiriri wakurino massage ni kunoma mnanyolewa wapi nimesikia kuna zingine by the way wanaume wenye wanapenda kwenda massage kama mwanaume aiko mudhuri wako ni endete kuthi massage kwanza full body massage utiga uguo merema wewe kama bwana yako ni wa hii bypass yetu eastern bypass eastern bypass wito ni kuruta ki ndio taiguire maundu kwanza ate massage urari hangiricho ndio kuwa uguo my friend nginya ni we bei no aririkana no age memory asa ni ndathi oya atene ngiri 3 reke ngwire ndwe ni uthia kerwo kwenyo kitaka full body massage kogo ni uthia hau kitaka hivi no kwenyuthire no my friend reke ngwire ura massage nginya ni kumoyo nginya ciega cia thiri ate nginya ciega walai ciega ko niko dikuga niko njira niko jeke ate ni mi kwani mimi nakuanga nyuma aje ama ni wewe ulijulia maundu macio wamamenyire to ni hindira mamenyire nisimiwe enda kinyozi kawaida ndoro wamenya ni guthia ithu totirekire ithu totire inyothi citu so I thought wakorino mko na vinyozi zenyu kirieri gukora wita mwana wa kirieri mwana wa mumwe how is the experience the mundu uyu ndari aciari ndari mami ndari baba ndari brother ndari sister unataka nilie ungeniambia hivyo wewe madhe yako alikuwa chokiwa how old madhe yangu alinacha nikiwa madhe yangu alipass 2015 that's like 10 years ago sindio akurethu baba wito so I was 21 nita bakajuga atigirwo e mwana ijakuire tene ijakuire tene madhe yangu alipass nikiwa 21 I think 21 ni nini happen alikuwa tu msika kadedi manze mi wacha nikwambie mi ni gikukia mami agani kia guthire muno tondu nie ona ndigwa ni gukuagwo ndaiguaga andu magika maomborezi ngona onani so I had never experienced death I had never ever experienced death gikukia mami itokere kia bera nie ko experience
Yes, ndakugeithia we mwega murata wakwa. Ni ndi mwega muno maritwa makwa njitagwo SYMO ngakunyita ugeni muthenya wa umuthi platform-ini ino Ngai atuheire na ndi guku na muthenya wa umuthi ndagikena muno ni undu waku ni undu wa we mwiroreri wakwa we wiroragira platform ino takunogio niwe we twaranagiria nawe uguo uka support wira uyu ndutaga uka support andu aria mokaga guku Ngai arokurathima muno na gwikage wega muno makiria ni njugaga nawe Ngai arathimage mawira maku ukiumagara no gicoka. Karibuni sana muthenya wa umuthi na itanathie muno witikire ngwenderie broti kana ndagathe migunda ndinayo na ningwiraga ndi haha ndina kambuni ya Golden Dream ukamenyaga maundu me sawa ati we gutiri hindi ungienda mugunda kana wende broti wage kambuni ya Golden Dream haha ni undu waku na kuria guothe ungienda mugunda na kuria guothe ungienda broti Golden Dream is here for you. Nyambe ngutangathire broti ria ndinacio mwena wa Matu twina Baraka Garden Matu phase 4 ni turakoretwo tugikwenderia phase 3 na riu kuringana na uria ndireciria phase 3 gwiciria ni thiru na riu kuria Matu Baraka Garden phase 3 and 4 ndirakwirire kuria ni gated community mugunda wirigiirwo na ni kurekerirwo gate riu gate ye sawa ni njikire ti uria riu turamuonagia tukamwira ati gate igwikirwo haha riu ni njikire sawa na muthenya uria ungi tugucoka kuona director ni njuri tukoya video o uria twikaga video citu twi hau na ni mukona riu ni gwikire gate na ndakwirire phase 4 ukiingira phase 4 uratwikania phase 3 urahuthira gate ino mugunda wirigitwo mugunda uthondeketwo wega ugathondekerwo ku faraku theini na ndirakwire guku ni kwega muno we ungienda gwaka kamucie gaku ga guikara ni kundu kwega muno we ungienda gwaka ona hihi to investment yoguo tondu taru phase 3 ona we hutitie fara he fara ehutitie area ya kuingira mugunda na no mita igana rimwe tu kuma ramini phase 4 that is phase 4 phase 3 niyo ya hutitie rami uguo ni kundu kwega undu uri ungienda gwika na kundu kuu ni kundu kwega ni kundu gukurite na taru kwaria ma tondu ni kuri andu njigwa makiuga kundu kuria ni kuguragwo ni gukurite Baraka Gardens phase 3 gwiciria rari na makiria ma broti igana rimwe ti gwiciria that's for sure makiria ma broti igana rimwe na ciothe ni ngure kambuni iria cirendia broti ku ni nyingi muno na ciothe ni ngure uguo ukiuria kana kundu kuria ni kuguragwo riu ngwenda wike mathabu macio ndakwira wone phase 3 ndagutangathire turio nawe haha na irathira kundu kuria ni gukura kurakura aratakwa na ni gukuru no riu he hindi gukinya kuria broti ciage kuhutika cikorwo cina goro muno broti cidirakwenderia cina title wari ha mbeca iria ngukugwetera haha title i hau ungienda kuriha cash ni 350 na ungikenda kuriha na installment ni 400 installment ya mieri 3 na ya mieri 4 ya mieri 3 ni 450 kundu kuria urenjerwo nginya mai kundu kwega muno utangihota gwitigithia na ndakwira Baraka Gardens phase 4 no ndagika 5 kuma Matu town from Matu town it is just 5 minutes ugakorwo kinyete mugunda-ini so mko karibu sana hurana beno ya director mwananirie nake 0727004455 0727004455 na ngwire ati beyo ndakugweterera ciringi 350 de offer ya thira tugucendia 380 turakwirire twina offer ya 4 years anniversary uririkane na kuria Malindi kwina offer mugunda wendeka 20 kuma Malindi town turakwenderia ciringi 110 cash mbere-ini turendagia 150 turakuhe offer ya ciringi 110 wihike na ihenya broti cia 50 by 110 Kenya shillings 110,000 Kenya shillings kuria Malindi just 20 minutes from Malindi town na that is including title deed na wakenda kuriha na installment ciuka 150 ukariha na 600 ukuigira deposit ya 50 icio ingi urihe na 600 namba no yo ndakuhe ya director muhurire mwaranirie nake wega umwiri uri hana uri ukuriha 0727004455 hiyo ndio namba ya director Mr. Fred Kahora a very good man muthuri utage guthinikania wahura na mbeyo mukwaraniria nake wega na ndina manio kuona broti. Yes, how are you doing, my friends? Hope you're doing good. Me, I'm good. I go by the name of SYMO. I'm here with my nigga. Yo, what up? Yeah, DJ Rangers. How you doing, my good friend? What it is, what it do. What they do? You know, you know what it is, what it do. Don't talk in Kikuyu over here. This show is... No. Don't tell me not to talk in Kikuyu. You know why? You're going to talk in English. Why? No. You know why? Why? Idwe no idwe tware kuona no idwaya. How hage dio.
tubane iro ne nginyamburu na ati ndaigua jana ngiuga ithuĩ tũtirĩ guoya tũkamaga mũrũthi twĩkarĩire njege aya ti wana ithuĩ tũkamaga tiga ũguo gũkama mũrũthi wĩikarĩire njege munyi ĩroreire ũguo haya munyi harĩa ĩroreire gĩthũngũ kĩoro ũguo munyi nĩ nĩkĩ munyi asa ona ni ndiũĩ nĩ gũkwĩra tũkĩrĩkia munyi ĩroreire nĩ gwĩka research nĩ ta gũkama mũrũthi wĩikarĩire njege nĩ thĩndũ nĩ porcupine porcupine Motige wĩkarĩre njege ũtarĩ na nguo ũgĩkama mũrũthi koguo njege yo rĩ umekalia kidungi umekausha ukalie vidungi naam rĩu nyamũ ĩrĩa ĩtagwo ihenya mũno ĩtagwo atĩa cheetah iko iroreire lakini siku hizi si cheetah kuna ingine iko na V16 engine turbocharged inaitwa Warthog Warthog githiaga ujecheki venye inachomoka arokuringa ndakora watu jo wako ta V16 V16 ni kitu ndo kutire kitu ta V16 engine si kuna V6 so zimeenda zikafika 16 twin turbo yes mamba turbo tua by the way nikuulize kitu moja ask me na hii story sijui kutaendaje nimesikia ati siku hizi central performance nini my events ni noma by the way nikikurathi na mbere ndikwenda kumenya tondu riu ri all I know is we are not in a dictatorship kaya Gikuyu kale omena kiria kwani ni hao tu wanaweza kuwa wagatuzi ni ndakwirire atiriri place tumefika Kenya ndio ni neo ciakwa but sasa hiyo imeenda too much that is too far tondu tari unaona nyimbo icio imwe turaina akiri nyimbo cia tene ni na maundu macio ndironire TikTok tete ni ndatigire gufuataga current events because it is so heartbreaking every day ni ndatigire gufuata by the way ulicheki event venye ilikuwa hiyo akina Sir James saa tuirokitwo hau ni maihuririe mena Regina hau ni maihuririe congrats wadau na unaona Gikuyu uria manyitanagira mani umenye no Dubeli Kiambu peke yake mani ebu sasa ni yare kindo gitagwo impromptu are othe mokire haria ketuthie tete no ndo mabangite magigibanga tajira Gikuyu by the way nĩ tũtige gucoka kwĩhuthia tũgũikara ũguo tondu riri tũtige gucoka gũkua wana all I can say is thirikari ĩno ri they are treading on dangerous waters they are playing with they are treading on murky waters andu macitongoragio ũguo na hau ogo gutirathi wega kabamero gutirathi wega but anyway like I said need to concerned muno na labda mtu mwenye ndio maundu mamwe makorogo me strategized uko heka uduka fagito ndio tondu mafangaga maka benefit ndio maana nasema wafanya venye watafanya tu so long as sisi tuko sawa wafanya tu venye watafanya Agikuyu ni wenu wetiketie Agikuyu ni mari wiru towards themselves like now ni maiguanagira wiru ringi no muone mundu wanyu wi thirikari-ini but you don't want to support him Kikuyus matire jealousy passe tondu ni masupportaga andu muno no gwiciria ni hindi marambia kuma support asa me I think Kikuyu wanakuanga na wivu Gikuyu ni kenyitanagira muno tondu riri we no rweka event makaguka hata si story na event no rweka onde makaguka ado your fellow tribesmen sijefanya anything odhoni Racio whatever na mabeshte wenye ukam bas they your fellow tribesmen mageuka but sasa manyitanagira Gikuyu ni kiri urumwe kiri urumwe ni ndata Mugikuyu aroreta hatha ici riu ni Mugikuyu ri moko-ini ma Ngai ngukiuga atia moko-ini ma Ngai no urona ta Gikuyu na potential hihi ya gukorwo kingpin wake Mugikuyu wa semeta katu like politically kai to be honest I don't know I'm not even concerned about that no iniki tondu ndauga ni SYMO gatweka kingpin no na SYMO athie hau SYMO agathie atonge ariganirwo ni nie igiro wa 2027 no thuro no thuro wikio na kuu ukagwe na kuu nduguthuragwo heo giti ndwike mathuro no thuro no na mucero thuragwo uria megokaigwa haha maya mauri magateo
ruweri wewe maya moru you are the etagwo chef the reject yeah you are the chef ndungijira ogithurwo guo ndungijira ndakwira guo unaweza chaguliwa wekwe kando very fast ngai hamwe nani rogama ona ndirugite neguro no ndogame MCA na kuu gwitu so soradira we watho ona ngirugama ndije guthura we ona ngitongoria andu atia shua ngitongoria andu atia I have leadership skills. How? Show me one. Leadership skills are not shown. They are not tangible. They are not tangible. They are visible. I can show you one. Show me. Oh, tuonie. Tadehera character mwe hugo. Oikirio. Mrushe hiyo character. Oikirio, ogia character development. Wagwana na ndoko ngeithite. Uko fiti lakini. Niko fresh. Hau niho forodi ukinyite. Wewe anyway tutiro ndotoku tuko na Mungu tunasonga tuna Mungu tunasonga mtandaoni unaona nini inaendelea huko mtandaoni naona mambo yao yanaenda segemnege kama gani mambo naona ni lini ni siku ya jana ni jana ama ni juzi nilipata ujumbe kwamba kuna sehemu za siri zinaonekana huko nilipata tu ujumbe sehemu nyeti sehemu nyeti nikajaribu kufuatilia sikupata ngo nilisikia tu fununu nilikuwa kazini nashindwa ni nini huku lakini sikupata japo kujionea na macho yangu japo kujitazamia lakini sasa unajua ikitoka kwa nini na huku nje inaacha kuwa private na kuwa public parts huo ni msimamo wako ni kusema naona anyway that's true but unajua hata okay ni damenya kiria story ndogo but sasa juu mwenyewe alisema hizo ilikuwa photoshop but do you think that is right or adogo thakaga na dignity ya mundu uguo taruni ukorage toko taruri ne best yakwa that's a very good friend of mine toko arari wira we wira ri haria aruta akirutagira wira ri ona akiatomagirwo arigagwa atiriri what is this na niyo na diyo kana ndongo ni makome okay Mbica cirumite ko niyo na diyo but ongiona mundu akirugama akauga unequivocally ona ni ndatumirwo o uria watumirwo I think there's a truth behind that todorere oguo ndakwera people can manipulate things very easily adu mathokire computer oguo no oguo owe naikarete hara computer ini unaweza photoshop very fast na atoke tu venye taru ni je gutumira final cut wega pio taru umenye I'm a very good editor ni mahetagia tondu ariri kana ni makane maheni ri ni one thing ona gokoroti no atumira mundu ngi private parts ri one thing digiona ati me mahitia manene tondu do the relationship between the person mahitia ni riri kwa gwikira view once no gitumira mundu weka view once tareke ngure ndu umwe taru weri ni no kurehe head mwakoragwo nake tene labda mlikuwa mna date na yeye kitambo tuseme like back in 2015 na ringi no amutumagira hindi ogutiare maundu macio nginya mako delete na ki mlikuwa pamoja by the hindi ogutie na bado akona hizo picha aje no rule first of all mbona utumie mtu kitu anaonanga kila siku ringi no amenya ringi ni kule long distance relationship we long distance mistaki na sasa we ni bebe assuming let me tewekira kiratu ini giki ringi mundu mwakoragwo nake ta 2015 tuseme hata uko na dame labda alienda Gulf alienda Canada alienda majuu na ni mwari na plans ya kuhikania na ni hakwa ni digitumira mundu kiria dunes ni andeje gutumira kuja uzione no ni kuri endo riri ni kuri endo relationship yao ri it allows them to kubali nini unaona ni ado explicit yes wewe utumie mse hiyo time alafu muachane bado ako nazo riu hindi rio na no abia kuraizire niguo akuhure but then no ako blackmail seta ko blackmail tarunda rugire riri kadege bado TikTok ekiugo uguo wauka wewe tulikuwa tuna date na wewe kitambo unanitishia maisha na hizo picha wachilia na ramwera nimekuambia acha kuni blackmail ziweke mtandao tuzione hata mimi kuna mama fulani na ni mama lakini ni si ati ameolewa amewahi kutumia si kunitumia kuna time fulani kuna picha fulani zilikuwa zimeleak
ngigwe riu ahurirwo ni mundu wina nja akimura wewe umenye riu unaona maundu maria mambia guthi na mbere ona ciaku no ngurekereria unaona lakini yeye alikuwa na joke na no igwa ni mundu matiganire like 3 years ago riu ri maundu mamwe ri ngwiciria ni magirwo makorwo mena riri mena ikinya riroyo by the way mundu athaka nawe uguo ri ukamwira ikinya ria kiwatho tondu tetagwo cyber bullying te imagine riu wethe cino ahikanirie etiguo wena family tumia na wena family wena andu anyu ringi mundu mwakoragwo nake tene ri arekererie mbica ta icio nona na hende yo kwanza mwana waku ri wina ciana mwana waku ni grown enough ginya kutumia simu kuingia kwa internet asa mani na mbica ta icio I think gutiri watho waku ungioerwa andu ta acio nireke ngwire ige kuohithia ayo ni mbaya sana tena that is very wrong tarau ri ni ndi muthuru wa kanitha iriku tondithia kanitha tutidana wewe kuko wewe na utaro utathurira athurira ange moka kanitha imagine sasa picha zangu zimeona na watu wenye tunaenda church nao wanakuangalianga hivi sasa kwa nation no in-laws kai picha zangu zimeona na in-law kuko ri in short order uganiriri the distraction na mundu cia gwika ri tika de destroy owe nere kindu gitagwo ripple effect eguthio in fact mbica ciaku kuonwo mtandao-ini ri ona ndungimaka muno ta andu aya meguku mafansi maku macionete taru andu acio ndirakugwetera immediate family mwana waku niona in-law ni mona baba wanyu niona matigakuona the same mama wanyu niona sister yaku niona brother yaku guy that is crazy no reke ngure tondu andu mathakaga no ona yuko wena ciakwa urekererie ogirara thiini utuko ucio walai tena by the way hapo ni ndo how nini ndona tahagirwo hoyo a very serious step tondu ugo ni guthaka na dignity ya mundu muno si ndio bana wewe wira-ini mani ukoragwo ni maundu ta macio ati nini hizo naona nawe muragie nini hujaona kwanza unaona msema amekupigia ni aje nini hiyo nimecheki nini umuragie nini adu matiga guthaka na andu bethe mwacha kucheza na watu nyingi na wadu amwe makoragwo me social media ndiwe metuaga ate no kwirwo matire matumanira nio atumi muno ka kimera ma juu wewe unaona ati sijuu umeona ya mtu mwingine sijui nini na kwa mbaya na wasi but mtu ameumbwa hivyo watu wameumbwa hivyo kutaka kuchapa mzee na watu wameumbwa kutaka kuona SYMO downfall yake ndio tunafurahia sana adu matida akwa bata na reke ngwere no uguo rauga ati mundu agikorwo wena yaku agituma ugikora mbica yaku i photoshopetwo na gisehemu gyaku gekirwo hau ukujuni wewe lakini hapa no demere to be honest categorically I can categorically say hapa katikati huyo sio mimi nani atakubali nani ataitikia kafadu ta evidence no igua kafaoni ando namuona wadau angalieni tio guo weka kamera pale ndio nafanya saa hizi watu demere mimi hizo mumeona si zangu mnavyoona nataka mconfirm huyu ndio mimi angalieni hapa huyu ndio mimi hii mnaona haina hii sio mimi wewe ndio tia kwera ndogo na no hii mnaona haina no he kamu the what the chuhen the ka yatago ngwats hii haina ila yangu iko nayo unajua kwa nini kwa internet huwezi pata wazungu wananga mimi ni mlima hii haina by the way we mweko no iteterene mudo gina wikarage ona na hii hata naweza pigia daktari mwenye akwambie hii nawekwa vipi daktari ule adu idhirie daktari hii uliweka vipi yagwitweta goshoge ni gutoro gwa shoge akoro haria njoro umihurire I want you to confirm wadirika ni maundu mariko man mundu ahura man ila hii haina lakini hizo stories zilishanga kwenye mlikuwa mnachapwa mundu arua ni ogitako kiumeri kia ngoma ewe theinie theinie ti muno tondu riri abotige ndarakora theinie muno hari nie personally theinie ti muno tondu riri we niwe gwitu muci ura kuhana compound yo itore hana ri hari nyumba yaku riri a few steps mayangu akite hau uguo ndukwanyu gutigio a few steps uguo mwena uyu ngi so akite hau there are always people around mundu awira akirwo hau next koko gwika maundu macio mucie muno ri we hata uwezi pata hizo balls za kufanya hivyo juu kuna watu naona no inywe mwakagirwo na kuria kwetu ilikuwa ni ngoni ni mwaru magio unaona rende ya mtu kamba au imeingia kwa nyumba
kwanza ni riu twi high school ri nwi ni kuri kada cia ruaga ci 8 na nyu mwi 7 oh eh nduke he kada ya thakite na ngamita kihi riu na kaya kiri na ihenya ndiageterire muthenya yaugira ni gweterera ni ni maundu maria ndayoneire mundu magira okero othio kahure biro ni ndie ithuĩ tũrĩa twarĩ ahonoku gũtirĩ kũhonoka biro hura gũkinya matare yao cio niĩ ndahikania ndĩ gathirange gathirange nĩ kũndũ ndakwĩrwo ithuĩ tũtiarĩ na maũndũ ta macio ithuĩ tweragwo no mũhaka ũkamĩhura but na wĩtĩkia twarĩ nĩtũgũrĩte guoya wagĩthiaga gwĩka ũndũ ũtoĩ nĩ atĩa ũreka man but that is immorality. Yeah, of course it was immorality because na nĩkĩo maũndũ macio mathirire tarũ thaa ici ũmenye nĩ December na nĩguo aciari ingĩ mareka atĩ na me thikũ ici ciana cirathiĩ kũgimara maragimarĩra na gũkũ kũrĩa twatĩa makanitha-inĩ atĩ mũrathiĩ kũgimara as a group but on the other hand nĩ ngwenda kwĩra aciari atĩrĩrĩ arĩa maratwĩrorera mwana waku wa kahĩĩ agĩthiĩ kũgimara rĩ ũmenye mwana nĩ ahoyaga mama wao irua nĩ ahoyaga mama mũrũmĩrĩre makinya macio make sure nĩ athiĩ ahoya mama wao irua na mũndũ ndathiaga moko matheri ngũria atĩrĩrĩ tondũ nĩ weka wega mũno nĩ kuuga ũguo what of mũciari ũrĩa wĩtĩkĩtiwe nĩ mũkristo na maũndũ macio ramwĩra nĩ maũndũire wacha nikwambia kitu agĩrĩirwo gwĩka atĩ asa ngũria ũndũ ũmwe kwĩ maũndũ mamwe ũtangĩhota ku avoid tarĩu na Jesu rĩ arĩ na tribe yake ya town na alifuata zile vitu no ni kura ya town unajua mimi nasikianga lakini siongea kwani si Mkikuyu originality yake yumĩte ku ndwendo ũguo we nĩ thĩtu ciarirwo town niĩ wanyuĩti Kiambu yes no ũtarĩ mama wao na ndirege no ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ point is sisi tumetoka at different time onarega okay wacha nikwambie unajua kuna vitu wezi avoid na waga avoid ile ni ukoraga consequences koguo nĩ ũrona ta athi kwĩci megũkora consequences nyingĩ mũno ona kengwire ona nĩ andũ aingĩ mũno ona guo as you are speaking ni watu wachache sana wamefanya hivyo nĩma nĩ anini mũno mathiĩte gwĩka ũguo tarũ ngũria atĩrĩrĩ we tondũ no kana niĩ tondũ nĩhikanĩtie no hikie mũtumia uge ndũkũmũracĩria atĩ tondũ no atuĩkire mũkristo no a very good point tondũ rĩu rĩ he hunjia marera andũ ũguo thikũ ici atĩ ni ndatwa kũhikania ndathire ngĩmera niĩ reke ndĩmwĩre gũtirĩ thakame ngũthĩnja gũtirĩ mũndũ ngũgũra ndagũrirwo nĩ thakame ya Jesu ũcio nĩ ũgũrũ kũhikania ũguo that is madness we si utulie mũndũ ta ũcio rĩ nĩ ekũhikania na akona tara flourish do you think nĩ face consequences thutha atĩ kana nĩ face tondũ so far kĩrĩ sawa no akwĩra 2 children in 3 children in 4 children in 1 child in gũkĩndũ mahana ũguo honestly speaking ebu enda uangalie unaona family icio nĩ iria citũraga rĩngĩ na ndwari ona ti mĩrimũ nĩ ndwari ũgathiaga thibitarĩ iria itonekaga ũkeragwo wĩ mũrwaru tarĩu he mũtumia tũrarĩ nake haha ira na nĩ njũĩ producer nĩ tũraikarire haha nake almost 5 hours mũirĩtu wake atũraga aturagwo nĩ mũtwe na athiĩte thibitarĩ ciothe zote nĩ mawen ameenda hosi zote na hakuna ugonjwa inaonekana ona ni haha ndathiĩte o gĩcagi gwitũ hũrĩirwo thimũ nĩ cũcũ akanjĩra atĩrĩrĩ ta gũthũka mũciĩ he mũtumia mũrata ũtaraigua wega ũmũgũthũkie handũ niĩ ngĩthiĩ tũgĩkora madam ndarahota nginya gũthiĩ ako mbaya ile mbaya serious ngĩmũkua ngĩmũingĩria ngari ngĩmũtwara kumbe thi kwa in-laws gũthĩnja I had to get help tũmuoyanĩre tũmũikie ngari-inĩ haha ndereba aikare hau gĩtĩ gĩa passenger oho mũcibi tondũ ndarĩ sawa biũ athire kwa in-laws kumbe polisi nĩwe ũgũrire magĩthĩnja makĩrĩanĩra hwainĩ ngĩhũrĩrwo thimũ kĩndũ 6 okay omũinokie harĩa ndamũigire rĩ nĩtũmũingĩririe ta around 10 meters 10-20 meters kumũingĩria hau mũciĩ nona hwainĩ ndapark ngari alikuwa kuma ndonire akĩrehe you see ngĩũria nĩkĩ ngĩrwo wona thĩnja rĩ rĩrĩa marĩanĩire na andũ ao nĩ ũguo by then ona ahoneire hau in Kikuyu community nĩ Kikuyu community kana nĩkĩ mĩrimũ ndwari nyingĩ ũrona cia maũndũ mamwe rĩ ciraumana na maũndũ macio andũ marahũthia maũndũ macio ma kũhũthia atĩ we ndũngĩracia we ndũngĩkanga atĩa we sijui nini kana rĩngĩ niĩ nĩ ndatongire mũno rĩu ona wathiĩ kũracia nĩ nginya tarĩu he kũndũ ndathiĩte gwĩka rũgano na gũkũ Mũrang'ai kũu ndathiĩte guka wao rĩ arĩ mũtongu rĩu arĩ na atumia aingĩ arĩ player rĩu mũtumia ũmwe rĩ aracĩirio ngui kai ngui popi akĩoherera ngui mũtĩ-inĩ kiugo ũcio ndamũracĩrie yo a dog yes
ni matharau yani juu amejiweza na ni atharau rita mutumia ucio muno unaona urake muhikia wake so later anko a brother cia muthuri uyu ri cia mutumia uyu ri citiatindanire na undu ucio na kugeria gucort kaundu kau uria kangikwo na nona na riu ni atumia aria kuhitha maundu oragio riu ni ciana ciake mami we maundu nie maundu ni ndarikitie mothe mari sawa aya riu nie hindi ria ndathire gweka rugano riu ndakorire atiriri muiritu uyu wanjitite kwao ri arokite kuhandirwo ithigi aya muthenya uria ahandirwo ithigi agakureherwo mwote na harika baba wagwire mugunda akiuneka kuguru muthenya ucio ari wheelchair ni aya mamu wao diagnosed na cancer after like 2 months incident yo yekeka aya sister yake nginya muthi udaragia akirire uguo aragia nikame kwa chizi unaona na ni kaundu kanini no ngiakorire ringi no mburi mangiathire matware by the andu matige guthaka na maundu macio tondu riri vitu zingine sio jokes na aria wakorire magika uguo ri si wajinga na tondu mambiriirie maundu mau ri eka tu hatiri undu tungihota gwika atia by the way although sasa kuna zingine unapatanga sasa hizo zinaenda too much ni kuri macio mega riu macio makuracia na kina kina uru kuri mangi na mokoraga ni marathie muno magona mangi majohi hitima na njohi ti we ungithie kundu wetio njohi tathio tware we ungitio njohi ri handu ri no utware ini kwa mutumia kwa ingithijetie njohi atakirio maretia uraga gutwara wiki atia uko mi replace kogo wendo kuga ati we am saved by the blood of Jesus itarakenywa nie ni thitikire ndetio ndware taru tondu nie ogwo ndi muhonoki ngithi kwa andu matare honoki manjitie njohi ri ndira kuneana niki ni ukomane of course akiri kwa maretia na riu andu marathaka na maundu maya niki basi watu waache jokes na so niguo nguga atiriri ona maundu macio mairua tondu ndio ri ho ri maundu maria marumagirirwo kwa nyuma irua ri rumirira fuata tu okoro ni kuhoyagwo irua kwa mama wanyu ndika he guka ni akihoyagwo kana coco ni ahoyagwo irua ni mama no hoyagwo na kiria twaragirwo mutwarire another thing umenye tha ici riu haha ri niho imwana nyingi cienda ku experience maundu mamwe ni wega ona mwana waku akigimaraga ri aririo ni mundu at least mundu wina mundu mugima mundu mukuo kuhaki taru ni tha ici ndingithi kwariria mwana ke ndimwire ati thie wihure mbiro by the way maundu mathirire ni kumuhingurira mirango ya unaona ko ni kumune immorality njuru muno kwanza so tafuta mtu anaweza uyu uramurugamirira ri etha mundu machua mundu kumutara mwana ke riwe no warua maundu fulani na fulani ni ugutiga no anyita maya na maya ni morekaga riu you see na wathi no tuke advisor mi wacha unaweza kuwa advisor if you have someone who is going to be circumcised you can call me and I'll talk to him the circumciser advisor yes I will advise you on the circumcision circumstance yes I will but goria tirire tondu I will akurino ri mwenjagirwo ku nie thia kinyuthi no thia kinyuthi ya kawaida ini thia na machine yako kaingi kire na like taharia ni thia yako enjo of course koguo ri we njwo ri urutaga kiremba ukenjwo wariki kwenjwo ri unashikashikwa na wasichana wanakumassage ndio god nikania ka experience kama madhuri by the way squeeze massage ni kunoma nikio ndakuria atiriri wakurino mnanyolewa wapi nimesikia kuna zingine by the way wanaume wenye wanapenda kwenda massage kama mwanaume aiko mudhuri wako niendete kuthi massage kwanza full body massage utiga uguo merema wewe kama bwana yako ni wa hii bypass yetu eastern bypass eastern bypass wito ni kuruta ki ndio ndio maundu kwanza ate massage urari hangiricho ndio kuwa uguo my friend nginya ni we bei no aririkana no age memory asa ni ndathi oya tene ngiri thatu reke ngwire ndwe ni uthia kerwo kwa kitaka full body massage kogo ni uthia hau kitaka hivi no kwinyuthire no my friend reke ngwire ura massage nginya ni kumoyo nginya ciega cia thiri ate nginya ciega walai ciega ko niko ndikuga niko njira niko jeke ate ni mi kwani mimi nakuanga nyuma aje ama ni wewe ulijulia maundu macio wamamenyire to ni hindi ramamenyire nisimi wenda kinyozi kawaida ndoro wamenya ni guthia ithu totirekire ithu totire nyothi cito so I thought wakorino mkona vinyozi zenyu
gani hizo itoko moja go ne ndo bebe no hingure kinyuthi gya kuri toko moja go ne mokurino ni nguhingura kinyuthi gya toko kuri muteka go massage ndakore ni toko mututa kireba toko moja go haha tu mtu ajui kulia kuuliza si ujinga mundu toyo gya mwitaka mundu bas riu ri ku kwa massage ri wari kuo ni kuirwo nderirwo ni mundu akijira twari handu akijira ni ndrori ingikinyete Nairobi thika tu massage handu mani aya mumete thabarĩ ngimuria tu massage ikijira na menya ku mundu amoya go nginya kiria kai the organ part the kitu ya kwenda msalani ngimuria what do you mean kijira yes hoka kwanza ruyo tihono hokaga wega gathuri ni experience do you think that's right wewe mwanaume mzima tu hivi. It is not right bana. Wewe mwanaume mzima tu hivi wewe mtu mzima tu hivi. Uko umenya uba. Ukera mama mazee nimeenda kunyolewa na kam. Ukimenyaga umeenda kukam. Funda wewe umeenda kukam huko. Aginya kile. Radio nilisikia bado ukitaka mdomo itembea inatembea. Walai. Mdomo. Wanacheza mpaka na microphone. Wanacheza hadi na mic. Wanafanya testing microphone. Na bado ukitaka kumalizia manini zako huko utabonga tu na poa. Happy ending. Ukitaka mpige makofi. Mnapiga makofi. Utamwambia sasa unaona jamaa kasimama. Kasimama hawezi rudi hivyo. Kataka joto. Akitoa panga hivi hawezi rudi hivyo. Akitoka hivi lazima arudi na damu. Siwezi rusha ngumi yangu tu. Ikose kugonga. Aya. Unataka ngapi? Utaongezea 2,000. Mnapiga negotiation. Utaongezea 1,000. 1,000 peke yake. Shika hapa. Thou shall not joke with me. Guy. Mani nikafakoje romusie mani. Chuchuma. Chuchuma. Munaweka ile wimbo ya chuchuma. Na unamwambia funga mdomo. Ndio nduru na mayowe. Zile mambo zinafanyika huko. Ukiwa upande ule mwingine wa studio unasikia nduru za kuaminika huko. Kakosa hewa huyu. Kanyongwa huyu. Asikia tu. By the way, no wonder wanaume tunaendanga kinyozi. Wewe unaenda kinyozi unakaa 1 hour. Taruda thire hado hage kwa joy. The reason as to why nilijua hizo vitu zinafanyika. Bypass. Dhiete kwa jo. Ngejo. Nikanyolewa, unajua mimi sinyolewa yangu kichwa yote. Mimi nanyolewa tu juu niko na dread, mimi nanyolewa tu half. Nikanyolewa. Nikaenda kuoshwa. Kwa hiyo harakati ya kuoshwa kupanguzwa ndevu ni nini? The guy on my left asks, unanipanguzia hapa kwani atupandi huko juu? Jaiguero hapana. Kwanza toa hii. Akasema mafi mushkila. Akisema mushkila ilikuwa hapa. Akimalizia ilikuwa chini. Ni kupanguzwa. Nami nikasema wacha ningoje nione kama nitaambiwa nitoe. Ni direro. Mimi siambiwi toa. Mimi napanguzwa tu kawaida. Nagero asante. Lakini nikajiuliza huku juu. Wewe. Huku juu ni wapi? Naona dauma. Nilipanda huko juu. Nilipigwa stopa kwa mlango. Huku huwezi ingia peke yako. Lazima uje na mtu kutoka chini. Muje muingie. Okay, sawa asante. The second time, the third time kuulizia ndo nikajua kumbe ukiwa na 1,000 zako 5. Najua ulilipa wacha kutubeba. Mimi siwezi. Mimi mkono za mwanadada mwingine azezi niguza. Najua hiyo huwezi sema hapa ila anaweza weka disclaimer. Tuseme huyo si msimamo wako. Mimi msimamo wangu ni wa nyumbani. Msimamo wangu huwezi umasaji. But unajua manze immorality imejaa kila mahali bana. Na watu wana normalize udoshio. No, I think by then niko normalize maudoma wana todorere. Unachaja wife yako kwa nyumba wewe. Uende kinyozi kushikashikwa na dem na kama hauna wife. Tulia. Wewe uko na sasa tunaongelea mtu akona wife. Hata mtu hana sawa hata kama hauna ni kukosa akili. Reason being, and I stand on that. That is stupidity. Reason being, nimeenda kwani huyu dem nimepekea yuko amengojea. Si wewe. Bas. Wewe unaniambia ukuje unishikashike na mikono, siji mdomo itembee. Imetembea wapi kwingine?
Kwani hata mwenye no anda wanaume wanashinda wakifanya hivi tao. Mnajikuna. Mnajikuna nyinyi. Nyinyi mnajikuna sana. Muache kwenda hizo vinyozi. Tugodhokia mawira mene. Maki no heo ira to. Dauga hizo, dinauka vinyozi zote. No heo ira hata ucio ni advertise. Massage. Ogesoma kaga haha. Ama Hihi ni ukwenda kwenju. Ni ukwenda kumoyo. Ni ukwenda kuhurahurwo. Imoya aria magegania wahutio handu ukanogoka thakame ikahota gucera we Imoya ari na happy ending ni ciringi 3,500 na mwaiguana na ciro mundogo 1,500 ciro mundogo akogwe mugongo we watu waacha mchezo bana watu waache jokes bana mali ndari hadu by the way itanadiganirwo we ndari hadu ndaigua best yakwa era twara ndoje hau he best umwe itu thutha uyo ni arite amekula kula wewe ana eat okay kogo ni agite kamwiri no ni dem one of my friends aramwira atiriri mazau menona ararakara wewe usiambia dem amenona kwa nini mbona yani body shame bana wewe umenona mimi sina ngori wewe ukasiriki are you not human mimi sina umama bro kogo no atumia maigua ga urumero umenona mutumia by the umenye do you know unajua taruno na mutumia angeheo mwana hiyo inaitwa baby fat yeah na dio niki atumia moyaga kunora kwi offense ona no nyende kumenya tondu riri arakira karire pio ginya she literally walked out hata hili mwambia ni body shame na huku nyuma vizuri lakini kunaona lakini nikwambia okay what's the difference between me telling you umepata haga na umenona watu wanatafuta flat sami bana alafu naenda mimi sijakwambia mimi nimekwambia uko na haga sijakwambia sijaongelea tumbo mbona ukasiriki ukisikia haga sijaiona mbona mademu ukachi hivyo akiambiwa ati amenona nikida kulia tiriri nikikwambia uko na haga unaniambia you stop nikikwambia umenona unakasirika it is the same thing umenona huku ati uko na haga unaweza ni haga kunihaga lakini nikikwambia umenona unakasirika why hiyo ni ngori niona itagekera niona dige compliment hata ili mwambie unakaa fiti hiyo mwili yako inakaa poa lakini kumwambia umenona marakaraga niki no nyende kumenya but I don't think it's wrong tio agemero umekonda ni arakara Laudu nisiendete kuheja ukira wewe utaki tukwambie ukweli unapenda kukonda kuliko sasa ukikonda ukienda gym 6-7 months nikwambie ume lose weight unani body shame radhi ya gym kuweka ate mani ama ni vibaya si vibaya na nikimara makiraka lakini mimi nikiambiwa hivyo mimi nasemanga nikulia niona itage kimaka ni adimaka na gitidagirwo ati uko na kautambi manze umenaona acha ujinga no didi meraga ati kunaona si ugonjwa hata namwambia hata imenye sikuwa nayo manze mlikuwa mnasema niko na ugonjwa by the way sasa acha ikae hapo so why do you take offense by the no I'd love to hear this from ladies matwira tiriri mbona nyu catch juu I don't think it's wrong personally I don't think it's wrong kwamba umenaona ama umekonda it's just an observation is my observation wrong it is not it is wrong no it's not wrong I'm only reacting to what I'm seeing hii ni maji bas hii maji ni nusu unaget uwezi niambia mimi niko nusu ni ndio naona it's an observation mrakira kana niki ati hapana sikizi mnapenda petite petite unajua nasikia sikizi mnapenda petite naona wewe ni atakira zake ile ni mtu hapa kineta kwani petite iko na nini wewe unajua pale unaweza geuza na nini kama mutura aya petite ni rahisi kugeuza ni kugeuza na kukunja kama chandarua na BBW BBW ndio mzuri unakunja kukunja ukunji BBW ukigonga inaenda unaona ikirudi wewe inaonekana uko na style deadly mastingo ni deadly Shamba ni title na ithwe Golden Dreams Land and Properties Limited turagwetera makutano Success Gardens Phase 2 dagika 40 kuma Nairobi na dagika 7 kuma interchange ya makutano tugikugwira miaka ya wendia no heani wa title thogora witu ni tuhurite ithanwa kwa buroti ya 50 by 100 turakwenderia na shiringi 450 ukigura cash na shiringi 500 ukigura na installment ya mieri 3 no urihe
mos kuona broti shine o muthenya uhoro makiria tuhurire thimu namba 0727 00 4455 kana 0743 42 2222 wafishi ni Ruiru Town BD House 3rd floor Golden Dreams Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. By the way, away from that, Kirieli. Gukora wita mwana wa Kirieli. Mwana wa mumwe. How is the experience? Oh, modo ndari aciari, ndari mami, ndari baba, ndari brother, ndari sister. Unataka nilie? Ungeniambia hivyo. Wewe madhe yako alikuwa chokiwa how old? Madhe yangu aliniacha nikiwa alidedi nikiwa 20. Tuko 2020? We're in 2024. I was 20. Madhe yangu alipass 2015. That's like 10 years ago, sindio? Akuretha bamu wito. So I was 21. Nita wakajuga watigirwo mwana. Ijakuira tene. Ijakuira tene. Madhe yangu alipass nikiwa 21 I think. Yeah, 21. Nini happen? Alikuwa tu msika kadedi. Manze mi wacha nikwambie mi ni gikukia mami agani kia guthire muno tondu. Niye. Niye ona digwa ni gukuagwo. Ndaiguaga andu magika maomborezi ngona onani. So I had never experienced death. I had never ever experienced death. Gikukia mami itokere kia bera niye ko experience. Iso gindathi ya mathiko whatever. Not in here. I'm not affected directly. Are ya bere kuni affect directly hivi imenikuta. Na nikio le mojua okay si ati naongea vibaya lakini ukiona mtu akilia kwa mazishi ya msee na hii dali ya corona experience teo ole no golike todo ma yani unalia kwa mazishi ya wenyewe na ujuu chungu mtu anafeel unalia nini wewe tadu ni ndo na gado okay I'm sorry ni ndo na gado makerera mathiko ma did you I'm sorry no ni okay ni ndaga dia kuyumia piu no ni taigwa no ni ndalili ni diagalili mimi sikudanganyi. Mi kuna time nilienda unaona venye sasa mimi niliambiwa unajua mimi madhe aliniacha like today anaishia ameenda hosi na ako sawa amepelekwa vizuri then after like 4 days nasikia amededi. Unasema hivyo ni tuliongea na madhe yangu hivi kwa simu mambo poa uko aje niko poa gesagi leo ni Friday nakuja Sunday nikuletee nini na madhe yake jana niletee ABCD ndimera afiti nona saa toho ine jihuriro thimu ndiramenya alafu menya linipigia aliassume najua no ya hurejerete atia mambo ranjos poa mazee my condolences walai ukashindwa ati my condolences pole sana jua tu uko shajua nweri wewe ona ni ukoro wa mwisho kwirwo kube mami ahurukire uturu goka gukia Saturday ndira horothi muthegire cio tuko Saturday ati mazee pole ai unaniambia yani kila mtu ashajua we ikani hit no yani hit deko de farafara like kwa barabara kwa highway kwa barabara nilivuka barabara I swear to God niliingia kwa barabara niliangalia hivi jona duka ya movie alafu nikaona best yangu anaitwa Deno boy wangu sana nikaona Deno gemenya hauna hodavi si kuangalia barabara niliingia huwa direct na si pole pole mbio kwanza nikasikia brakes hii side horn hii side nyinyi shindeni hapo shauri yenu brakes huku simameni nipite direct nikapea Deno simu hebu confirm hizi vitu tunaambiwa tokerone ma naona how I think I lost it hapo na hapo nakumbuka ilikuwa sijaisahau ilikuwa saa 2 dunia ni dietekirie juu hata mwenye aliniambia ni sister yangu au atakwambia na upole aliniambia no kibenya igua mama yanyu kwa ndaliho gai yo keta ri zamani yangu gimira akwenda tigana gicoka gai mtu hawezi kunanganya kitu kai ndio yuko hit baadaye na yuko anaenda na thimo yuko hit kimulete woga atia bas ya kinegera mbuzi niwe ndugawe mundurume ya ndutenda we umie mami ni athie ti mami mama wanyu ndaliho roigwo gai giko da Guy. Sasa hiyo kitu hata iko imeni hit.
so baadaye nimeona wase wameanza ku come home na by the way like ajuge kaundu kamwe haha na ndiye kana ni yani affect kana andu othe nona ni andu aria moka kuhe pole nio matumaga urire tondu mutidamo gituririkania kila mtu oi pole mi sasa mi hata hiyo kitu iko ime nona rira ndonire andu mambia guka mucie hwaini to ndari gicagi ngiona ai watu wameanza kuleta maziwa wananiambia pole kwa hivyo hiki kitu ni ukweli au dauma wone ngoma bas arafu tigo uguo rugo tiro ndomuru tata ithue as Africans ni ndio doge mekaga atia apart from okay as Kenyans rather ni tuigaga mundu wiki mutete turamuthika nona ru wiki eno it is a week of torture tondu o muthenya ni pole o muthenya ni pole rucio ukaitwandike rugano rucio oka torada bisa sema mwanyue no ngithi konyo acire agere bisa icio rucio tuthi tugathime nguo rucio tuthi tugathime tukagura ithanduku nona ru maundu macio it is very torturous but I think kitu yenye nililearn from that experience ungikorwo wi undu-ini tocio kana ungigakorwo mundu wi undu-ini tocio ri ndwagirirwo guthie kumuonia pole no ri urarira nake because the more unamwambia hivyo the more mpatie nguvu thio kafo thio na njuke ranjos ni aje nini ujaribu tu ku create conversation ni ku distract kutoka kwa hiyo story okoro imurata wako na kaba nguo tu thio no na ndu gutire ui pole bro ru hau ni wathukia tondu gutumuru nani ndere makiria tondu the more na mundu sorry ire the more ana reflect arafu kuna wengine tu wajinga washenzi tu mokaga musie kai oi SYMO pole na tamenya torareti na akeira wewe unasema so what unataka aje wewe wewe unasema sasa kwanza kuna madha fulani alikuja kuniambia gai natamaka ni ndirarota kila unajua nilimwacha hapo akiniongelesha ati ndirarota tono murume ureo so what did you do rure maudu ona taru ona ringi guku ni kukaga ndume na ruo muno amagirire my experience marito muno na ringi nonaga ringi the more unajaribu kuambia umse ringi ona nikaundu agerire tene no the more urageria kumuonia kumuhe pole icio uronaga mundu ucio niguo arathie na mbere kuri wadirikani taru he mundu wakita go shoot ndaiguru amwirire pole ria mbere ukimwira pole ria keri ugicoka ukimwira atiriri ati woitiga kurira no wamwira oguo maitikire mothe ginya tukiamba tugikat abe arire areki kurira ginya ukimwira uko sawa sasa tuendelee mundu eragwo pole patia mtu nguvu ndu tuzoke tuigire heriri andu aya mokaga mathiko mene kurira mathiko mene ni uru kurira mathiko mene we tondu ramenya ruo uji watu wana feel nini okay ni kuri mundu ungi taru nona mundu uri wakwirwo taru ni thia mathiko ngaririkana story ya mathi ne kumuka mazishi ya mathi venye ilikuwa ucokaga hau direct jigua maithori maitika no ni kuri mundu wiho ndore waku uju sete ni wega kana ni uru but ujai experience loss unalia aje kama na we ni urenda urarira nginya uga faint waneke go irigo-ini hau rungu ira faint una faint kwa mazishi wenyewe by the way kuna dem najua alikuwa anafanya hivyo wallahi athi yago faint mathiko mene no guria tiriri do you think kugerera loss ria mbere ria keri ria gatatu do you think it makes you immune to pain do you think it makes you fearless inalingana na nikuraringana you see gwiciria wendo koragwo wi tofauti ni kuri wendo wa muciari uguo no but loss ni loss no ndakuri uguo niki tondu riri taru guka itwaku ari we ni wira twari close na guka we were very close ndatigire wira thie ndimutwarage thibitari every day for 2 months no na guka itwaku I felt uchungu ingine mbaya sana but it is in that pain that nilipata courage ya kuingia mochari na tire mwana timere titwe na mundu de wiki nona de wiki ogu experience imwe ni gwikaga ate ugathio kaingira mochari wiki thaa 10 utuku 4 in the morning wiki wethage jana yo kuwira ino rutaga wira ku umirorage ku office icio theini unapita ma fridge hivi no he mundu tangeka ogu ni kuri mundu tangeka no adoje magerire loss ri ndacokire kulan ndairo kuni ndagitari by the way a psychologist told me a lot of people who have gone through pain once twice through loss neta matwekaga immune tondu riri ndo makaga ni ndoreke guhe karugano uthia wigirete direct ruoga kuingira direct mimi mzai wangu rufava witwa gikuari twali nake how like hivi tuko na wewe ti hivyo
ndamenyithite yo aya akwa mwena nake hau ni akere kuri rari agakima kamara aya na yanjirire erire kambori atiriri ya ta kafiru ila kafiru au nduire gakima kamara na harakishe na ihenya muno sasa mimi nikasema Jumza yeye amekabila kukula at least leo amepata wacha nimkalishe gekaruga your father is too lazy alikula akashiba akalala akasema hamki sikia tuikaleta nayo haure mbuzi akajira wacha nitoke na hapa nje kidogo naku amechapa kaugali yakinya nuthu ndaigure yangu amerongo yahonire kinoga giuga atiriri gai unajua mzee ajalala siku 2 maybe amelala kujeni aita brother yako ingiita gozak tukioya mzee tukimuigirira wega uriri-ini wake tumuigirira uriri-ini wake ri bado ni muoma kwa tu sawa na ako sawa tu amerelax yani si ati unajua nasikia kuna watu wanakufanga kama wameshtuka ruwe relax itio hau wega na tukimukomia wega tuikara ngari mbuzi igiuka mbuzi dauma kuo ni yambire kumaja na yathie ikara muno ndio kule yathiete nayo ndio kana yathiete gukihoya yoka gituria ai mundu weho kweli by the way katuhitu mse amelala for 2 hours na jamuka hata mara moja kumehutia abiria kuheha aya ni athire ethire no horo na afu ginya ngimere yuma nayo na ndiratanuka ikarite uguo ndirameria ai tukasema hapa si nini ebu tuongoje tugieterera ginya kindu thaa 8 cio tuko tondu kuma tuko kuma kindu thaa 3 aya nona nigacape kuriaga thenya kinya he thetaki makimenya niyo kimenya jari no wame yagu ino ginya ngoro ri we alienda sasa asubuhi ndio tulikuwa tunaambia wase riu nona andu nimambagia guka alafu muthe wakwa mari athuri aria akurino tene mathia thibitari ginya moca riu gite ndagatwarwo na muthigi mutwara no mutingi mutwara so agurirwo kiria citago barafu maguraga ice blocks nicio ciigirirwo niire hindi yo ri nona riu kwanyu kuihiria ndona ndurakoma ni undu wa mihango na kina na kwina agene ingi muno nona riu baba rumu ire araigitwo no yo ari ngoko tu komwe no gete taki gakora rumu ciothe ni njihuru no iria no ngome hau thi ndathire ngikoma hau no igua ni mukome na mzai hau na ngikoma wega biu so venye unasema ati hiyo kitu hiyo oga yuo ndoka nima na numenye by the way ona diari na kiria ati we mundu amakaga ni kuigirira na ugakoma biu ndanogete ona tiko na ugatumire ukome ni juu umepitia loss tena ndangiukira ndi muno guku ngithi ngimirora ngiono irio hau ru mutho niguo ndi nini kuguruka ndagurukite kana meciria makwa matari sawa ari sawa tondu riri loss niguo ndakwira loss it makes you immune to some extent tondu tari uri nona ni tongithie taru he best yakwa bado Kikuyu na huko Fagoto aluzire mzai wake aluzi mzai wake ri andu ao ri mari walikuwa mbaya wewe tondu na it was their first time to experience loss gugituika atiriri tondu kwina mathiko maingi pio ta mugwanja no muhaka honeke mundu ucio umwe wa family uguthi kuria thiini to help identify the body na mwana muhaka meke uguo niguo again wetu ni huyu ai etha mundu wako mutwara ri andu nimaretikira he aga akiririkana chane no ri eno ne kuangirwo kejira kamu nipeleke twagithire nake ginya thiini nona yanyitire haha nona haha uguo ndendekirie enyitete niguo ya na ndiramira hapa na twende reception hii tupite twende wachana hizi twende toikora ruhara ndo mafangago thi kumbe watu upangwa chini kwa hizo caskets ndio mkuja mchague wenyu ndio tugithie getogithe tio yo esoke jeregete after kitu a week ati imagine me water unaota na nini wewe ni kule ndo marotaga no niguo dirarega but do you know if you experience it once twice thrice itakutoka tarau ni rita rya mbere ri tondu nie my mom venya lidedi mini sinilikuwa ocha sasa mama alisiako Kenyatta ndo muthenya wa mathiko no nginya njuke niguo ngimuonere guku riu tuokire tene tugiuka kuingiraga kuria riu ari twari na mbuzi riu ri mi tumefuata mse nyuma mwenye anaenda kutuonyesha hangite kuguo mi sasa nithi matiko maigitwo mathanduku-ini chegusa kucia kindu ngiciria no ko ni kindu ndenda kuruta ho
ruto mi sijai Oh, don't I experience on those already. It's your first time. Rude siragia guthie hingurirwo kundu turire ngore njirwe haria kiki rude siria kinyamu giki aragucia ri ni indo ciake arenda kuruta rudi ndokire ngirugama haha uguo akihingura agucirio ndanyitagirwo murango-ini aja tondu worire we unaenda nilishindwa urathiku mbuzi kiuga ngai neno niki ndukona mami aya tondu kura woraga pio ndanyitagirwo murango-ini na ndiacokire hau niki we niguoya tikane guoya niko za nomenya ndiri ndona mami atari gitambairu ngai by the way ngai nikaona ni hey riu nginya kumuona uria andu mamuonaga haria riu riu ngai by the way so hindi yo ndari no riu tha ici ri ai tondu ona gitumi kia njuge uguo ni tondu riri umuthi ri tukoragi na mundu uria andu makiaragia uguo ri hiyo topic ikagama hapa ajira atiriri mimi hakuna kitu huniogopesha kama hiyo no ruri nicho ngurire atiriri do you think people who have experienced loss once twice na mundu uria othiaga tukurira kana ndare experience loss personal mundu wa kurira ni atige maundu macio namo matige kuriraga acha kulia unalia kwa nini nakugaga abu alafu ule andu matige kamtuko kage njugaga wacheni kwenda kuona mili za watu wamededi na si wenyu unaenda kufanya nini wewe kwalia mate wonage mundu rai atoka tuone mwere murata wewe umetoka mundu wao umeta na Ikuru na mathikoni ma Machakos wacha ujinga wewe kana Nakuru ni ndionaga by the way ndionaga ginya si wetu wape heshima yao wezi ingia mahegete yo kiu by the way unaona cirang'ang'anira line ni ati kwani ni food mnapewa ati ndimwiriga like 4 years ago funda wewe urathi gweka ati like no kuna best yetu juzi alikuwa ameluzi mtoi mwana wake mwana ucio ndimui no muthuri ucio ni murata wakwa muno riu ni ndamutwarire nginya moshari ni ukumutwara yani urona andu marang'ang'anira line ni ya guthi kuona mtoto ujamuona ujamjui heaga andu time andu tacio nakire magikumirira utuku ni ukage no atangerio uranyonaga wita nagirira kuringora another thing na ndikiwika hau nikiria ni nguga muno ri but nona nginya kuria taru ri taru mundu mwiririte ni sawa family is okay family no ru taru mundu ni murata ringi hihi kana ni murata wa murata waku ni ndionaga nginya guthi kuria mathiko-ini mamwari wega jipange tu wethi beba maji yako endo tu tulie unaona mathiko nijeteketi mathiko ni I come to support you. I come to give you moral support as a friend. Dinoka ko interfere. Dinoka ko fagara ini de. Dinoka ko fagara ini joy maina soda. Dinoka ko fagara ini apa. Ile ni ya soda ihuritie thani. Ikaro maina kanua na soda ikanyita na moko. Ekuwege sodo. Na ikanyita kira soda. Hapana. Na kikombe gia chai haha. Peni watu space. Oka onyiterere mundu ucio ta murata. We know your place as a friend. wikaga uguo ni kwenda ugi weigua nginya gugitonyo nyumba hwaini urio kuu no uratonya we pea watu space wewe uka ni support kama best after hapo shukran we kanyaga kubwa ukienda nyumbani tuonane mjini na aria magitigitwo ni aciari ao kana ni endo ao poleni sana ngai aromuririkana na akikagia ati kama sisi Mungu alitukumbuka hata nyie tawakumbuka by the way na ruha ngwaria ndi ta mo Cristiano Duwe na gucoka waria wita murasta wagwan me I'm talking as a Christian na through experience igotha riu ni ikoragwo riri igotha rinene muno but one thing nilijua tu ukaomba tu God umwambia kupe peace ngai ni akuheaga thayo tondu ni ta hindio ndiari na thayo God kuna mzai aliniombea akihoera akiga ngai uhe mwanake uyu thayo kiuguo na ndirakuhenia ma uri andu maragia atiki mimi nilisikia nimeanza kupata amani no rureke ngikwira undu ungi ni ugiaga thayo no reke ngwire taru ni personally nona kuma daluzire mami witu I swear before God hakuna siku hata moja hivi imewaipita na nisifikirie mama yangu ile dimeciragia every single day hata kuna time yangu alikuwa ananiambia ni aje hata sisi yangu ukiongea story za madhe yako na hata dra siaki mundu wa thire ni tigo guo we na ni ukite gwakwa nona haria dining table yako ikoragwo ha iguru ri bise yore cide koragwo yao iyo ni portrait dathire ngire ha mundu chora hii portrait hii ni mama yangu na inakaa kwa nyumba nona haria kwanza mami aninire miaka iyo nginya maficha macio
Hapana, mimi Ningeenda kumona. mimi siwezi tupa. Ndathire ngeboya. Hapana. Ni no muhaka siana ciakwa gacio ni soso wao. Mi juu niliona. Lazima. Unajua kuna kitu moja niliona. Wewe undu ungikuikikira in life. Utore uguturie na thutha. No utore ugucoketie na thutha. Ni ungiona atirire handu handindage haha ngoka ngaroraga mami. Ngao niwe wari mami niekire mbica ciake cikire ho kuni aria maigite no ni ndire na mbica ciake. Na sasa niende kwa bro yangu ndizichukue huko. Aya. Ni ndide nacio. We tondu ni nginya gwitu muciiri. Sinajua penye mpaka madhi yangu amezikwa. Naona hau. Naona ndathi mucii. Ita no ndireka ndikiti maundu makwa mothe. Ukongora hau ngeheria ria. Ngeheria no niki. Tiga oguo. Tondu nitwathondekire wega na tugikira itakwate terazo. Oguo yathondekirwo wega pia nguka hapo pakatengenezwa vizuri na tukaweka fence na tukaweka gate ndio wasitoke. Kana matikara hiyo. Anyway, ni ukongora baadhi utanipata hapo. Tiga ni ginya soso wewe ni soso yekeo. Ni ukomukora hau akifagia nini? Ni vizuri. Mimi sijui mimi niliona mambo very good. Ndonire mahani jana ino tondu ni ndamiendete muno na ngutura ndimiciragia. Na ndiri hindi gacoka. Niyo muthenya. Ginya rira gacoka. Wa mbere ndigucoka gugwiciria we kumania no muthi. Ni dijeriganero. Riu ona ndamuririkana tondu turaria haha. Rire kenge kwera riu tiga oguo. Nie ngutura njeta gukaranja wa njoki. Tondu ni ma that's a fact. Itwane manire gukirima. No ndira oguo niki. Tondu ri njoki is a part of my life. Na haitaisha koguo ri ndimwiciragia ona daily. Thina kuwi kahuro Kenya. Tondu ni agithire riu gwikate. Ni agutigire. Ni adigire. No mzee waku ni amaki. Your father was very lazy. Yani araria gimana iria akahona hekire ngimeo oi akahona agakoma na akauga sitawaiamka ahikire gakima kauwe. By the way, talking of loss, what do you think of these things? The question ni maragire gukop na loss ka undu kage uigwa gado makirana atiriri ati tini niwaambie mimi mama yangu ni muongo sana. Kwa nini? Madhi aliniambia ameenda Nakuru alafu anaisha huko kugongwa na gari akakosa kurudi. Mbona alikuwa ananidanganya? Naona mudu sio arageria, they are trying to make a light moment but bado wana deal na hiyo loss. Naigwa, what do you think of that? Niwe kaka ne uru. Well, ado megegete mimi sister yangu alikuwa anapenda maji sana. What do you mean? Aliisha kuswimu huko akaamua tu kunya maji swimming pool na hajairudi. Una get? But at the end of the day they are dealing with loss on their own terms. Niwe kaka ne uru. Tondu hada maruga ate ne uru. Nimeona vitu mingi sana online. Ada makiuka kati hapana. Tarugo dara kwa mzai wangu alikuwa mlezi sana. Mazai alikula ugali akashiba. Akaona tu acha nipumzike. Mazai mwingine anasema mimi madhi yangu ndiye alikuwa anapenda usingizi. Alilala. Bro hadi wale hajaiamka. One thing ni ile. I don't know how to comment about it. But mi kwangu siwezi sema hivyo. Acha tu niwape respect yao. Walidate. Kwa nini kwa ndo marathi overboard? Haure. But unajua this generation is new. Mundu aguthirwo ni ngari ndaguthirwo akiendaga. No wewe ugati alinidanganya. But hizo vitu zimejaa online. Majenzi leo unamenya rugo matingitarika. Marako na loss yao. Matingitarika. They are making light moments out of loss and a lot of people no matter to offended. Matingitarika. No ni sawa riu. Agikorwo njire yo ni uraigwo kuhona nayo ri. Kama nitakuheal. It's up to you. We heal nayo. Agikorwo go niguo waigwa ari ugo niguo kuhona ri. Tutigikorwo twina thina nawe. Agikorwo kuheal wako ni guthi bypass kugutho massage. Uthi bypass ukigutho massage. Asa. Healing ni tofauti. Wakigutho massage tudogo itura guthagwo nawe. Ni ndukuguthagwo eko ni ra kuheal. Riu tiga oguo. Ni kure marako open loss ginya na kugura sex toys no igua. By the way, ni kwenda twario horo ucio ni undu wa riri wa sex toys jua on ata si hizo story ni undu wa ciana iria ci thukuru ni cirahingire thukuru na kai me mucie meri iria ngana nuthumani na aciari aria mekuo ri na ni njugaga guo kaingire itikira ikwareria ciana cianyu na tiga thiku ici ndita tene. By the way, saizi mambo inachemuka twire ya social media tiga guthikwareria mwana na parables mwirema uria tarwe Jesu mwirema kama unamfundisha stories za sex mwambie ukipatana na kijana mwambiririe ndugu iho kiki uguo utiga uguo ndonire thiko ici ado mena kawana keho
Yako normalize mitugo ya thungu. The western culture is being normalized. Ugoge mundu akiuga atiriri taru ni mutumia ati taru ni twe na muthuri wako ari we can even have anal sex. No, on a serious note watu wanasema hivyo. Naona wewe ni atheka tona kena igwete kaundu koga kiugo. Watu wanasema hivyo. Ati sisi hakuna kitu tuwezi fanya. Ni na muthuri wako nego mugorera ginya eta wote. Etago pocket pussy. Akire gwetagwo gukimita ati yongi. Najua akarutaga wira Niti ndaigua kahinyagia nigacembe kega. But mbona ufanyie bwana wako hivyo? Why would hata kuna murakinya extremes igetia? Kuna beshte yangu fulani nilisikia namba ya beshte yake namba ya dildo birthday yake. Dem anabaya dem mwenzake. Yeah. Akamugorera dildo. Yes. Hiyo ni mitugo yao ngoma todo riri. Na and they were very okay with that. Question. Do you think ado mareka maundu maya kuhitha immorality rathi na mbere meci yao? Tondu he mundu ungigura dildo mutumia agitwo ni yake but essentially ni yake ya kudubwa nake nayo. By the way, ndaririkana case fulani na turari nawe. Ona nogo by the way ndaririkana. Keheo case iyo. Oya by na by the way twaririe andu aya me haha. Andu matiga itheru. Taru hena mundu wiho mutumia agathia ka approach mutumia mwenzake no we mwana wake wa kahi amuteithagie tondu ena mbeca. Na wewe igwete ate mwana waku wa kahi ni uyu ni family ya itonga taru family ira ikara Runda kana Karen tugwete matura macio mtu akuja kwambie by the way sulete mtoto wako tukwe tunaishi na yeye na nitukumũhega connection kawira kiki by the way no kama ona gaka gathi muciuri yari gathi gutuika mutumia wa muthuri wa muthuri tondu ni amenyete muthuri wake akoragwo gay so they're trying to protect their image. Yes. Na akona atiriri tondu muthuri ni arithie na kuri ngi athiambie maundu macio ni kwori riu kama ona gaka goka mwethere ka boy gagatuika mutumia wao ngai na ne karaheo mbeca na ni mbeca njega tondu ni urathikiriria nginya mwana ucio nginya neraheo security agithi handu agithi handu ara drop on a V8 ni aragitirwo yani. You see? Na mucere wake ona uguo re kuga ngai ni atuonekanire nako kamwana gaka gatingitikira kuga kuria tondu ni karamenya life iria karaigwo. By the way gatingitikira kuma ku kuna mama wanaweza nunua hizo vitu na anajua ni bwana yake ni ukweli. Ni tondu rero urakora situation icio ri wewe kama bibi wewe ta mutumia ri ungitikira atia to engage in anal sex na muthuri waku knowing that is homosexual behavior? Wewe niki muthuri go spice ke spice ni ya chakula, acheni ujinga. You see, no ukikona but nyire mwene gine no ukikona mundu you see Christians digwiciria wita as a Christian you are not supposed to do that. As a Christian masturbation is a no. Na ni undu wa ciana iria ringi cirahingire thukuru uguo kana andu aria maragithie campus. Masturbation ni demonic na ni roho ungikuingira thini waku. Kuna msee nilicheki alikuwa unajua watu wanaposting memes zingine alikuwa anasema ati wewe ni kitu gani unaweza advise mtu asianze juu akianza hata iacha asianze kunyonga. Yeye akasema mimi naweza advise msee yote asiwahi kubali kuanza masturbation tondu gutiga gai hiyo kitu ni kong kuacha ni kong we. By the way on a serious note ne jigweta ndo makiugate it's a very big struggle masturbation gutiga tigo gujigwa gate he athuri na andu ni makiaragia ate he athuri matana engage na mama no muhaka beathie kabere kabere ni gake ya kwanza ni ya kujirudishia shukrani tigo oguo kuna wengine yakianza akisikia inakuja anatoka ajimalizie. It's that serious. But na nilisikia hiyo kitu inaweza kupea low sperm count as a man. Juu unasikia kuna msee ati alianza kunyonga akiwa form 1 na saa hizi ndio nataka ko 30 ndio nataka kuoa. Msee ame struggle kupata mtoi. Mimi nakwambia sasa kwangu kama kuna kutumia na nyonga tai. So wewe uko kijana hapo mchezo acha na saa hizi ndio uko form 2 na unafikiria ati juu umeona hii ndio alafu unajua kuna wase usema ati safe sex. Ati acha nikwambie mazee unacheki mkono
iwezi ni play you shikwa hivi hii mkono hizi ni cheat hii mkono hizi nipatia ukedi usho ni ushaitani by the way that is demonic hiyo ni kitu ne wana usho ni ushaitani na usaitani ucio ri no guo ucio tu wa sex toys icio yes wona niambia aje ati no ugure you can buy a torso aria mato torso ni kiri torso is your upper body part imagine ukagura torso ya mutumia kana ukagura torso ya muthuri ati mwina mutumia waku kwani haukui satisfied wewe ni yake mwina mutumia waku ri why on earth would you need anything else apart from your wife imagine una get ati mutumia akauma mucie akathi town specifically kugura pocket pussy ati dagiro akiuga ati kwanza ukikeka maji moto ati kaneka kwa sijim ati ukikeka maji moto it mimics the vagina it mimics the internal organs of a woman no niki todo atekana mahio agawomre na konega yako hiyo theinji neo kono urugari unasahau urugari ucio ni artificial urugari wa kure ni man made. There are two different things. What if this is hotter? Mimi kama mwanaume nipende hii. Unaona? That's a very dangerous. Ni dangerous sana. Kiriali. Guoko waku ni kwenda hinya muno. Kwanza urakora jana ni thia aje. Metera etagwo grip. Mkono yako ni tight. Unapata jamaa anaenda gym bana. Wewe unafikiria tu umeihold lakini imefinyo. Sasa ukienda kwa mwanamke unakosa. Tonda hune elastic. Hapa si elastic. Niko nyita oguo. Wanyi ni wanyi. Na roho sio mawako nyitama. Ni ngumu sana. Kama unataka uulizia watu wenye walianza hizo story. Watu wenye walianza hizo story kuacha especially with this era ya social media. Ninyonete ginya ndo maratarana ati nataka nikueleze jinsi ya kupiga punyeto aga before ufanye hivi unafaa ninyonete video sio sio muno wa TZ muno atumia makealia nataka nikueleza jinsi ya kupiga punyeto kwa ustaarabu ukianza kabla uanze hakikisha umenawa mikono hakikisha sijui umefanya nini adoso nimo ira mareka imagine this case a 16-year-old enadhimo listening to that nataka unaanza kuoga mkono hakikisha sehemu yako ya kiume sijui imefanya nini hakikisha monosho deko kwa huko curiosity akorone mwana wa mundurume onaga irima ria ufa man arora ufa oguo da higura gari booth on champion series check kai hati dai kama guru kindu kiria ngwenda kuga ni atiriri mwitekia you see maundu maya ari matikoragwo mathondekirwo guku tondu no mundu wa inventire maundu macio na matigo kwa Africa ni mathondekagirwo yani kuria wigua ru ngoma akoragwo niyo maruguragia maundu maya waganu mweru na maundu cio ni maundu me Biblia-ini na hindi ria ora new age immorality yes hindi ria ora masturbation tibe head imono yo irago push gwe kondu cio owe ni uraigua si aya by the ni daimono irago push gwe kondu cio hindi ria mwakora mundu ni ambiriria maundu mangizi by the wacha nikombe kitu moja nilikuja kujua ama ku notice unaona lesbian na mangi aikoro muthuri ni ngiri na mutumia ri enu ikabothie na mutumia wake na ndogathie na kamwana kau akoragwo nako neke ile nini uchungwa na kwanga anaweza kuua nani nasema the guy the guy who is gay yes heri sasa uende na bibi yake lakini kafa mutunya mutumia gai kafa mutunya mutumia na doka mutunya ka boy si ujinga walai gai juni ni kiroho kiuru yani ni spirit mbaya sana no badore nare hormone no jigwa itagwo atia itagwo estrogen kana itagwo atia about it no skiza listen to what I'm saying there is this thing that causes addiction ndio itagwo atia wewe nebu ni google hapo hakuna walai kunayo no on a serious note kwani Mungu alikuwa mjinga akisema kuwa na mwanaume na nini listen nitarere hiyo ni science iko na modo ari nuku I'm not saying ni mzuri ndio gatiriri no ne jeko detho agwo detho whatever I feel is not what I will feel dena mutumia wakwa so if this shit happens again it becomes more and more difficult for me to enjoy this thing with my wife than do this nona kugore as much as hena demon masiori bado
inaitwa dopamine dopamine ile ni you're chasing the next high. Ukigonga hiyo, unajua ukigonga ni different na ile ukigonga ni different. Kwa hiyo how no ngoma kunyitagira, mbona iku direct kwa mwanaume? That's what I'm saying. How no ngoma agotwaraga, but dopamine keeps you there. Na nikio ado marembo ni gutiga tondu riri ule mtu wa fegi, mbona yushinda kuacha fegi ni kuzoea. Unaona hiyo ni ngoma? No, listen to what I'm saying. It's the same thing. Onogo hena ngoma wago torire haure, it is twice as difficult kuacha. Na nikio da understand ra yuga atiriri kaba mutunya mutumia tondu riri aiko deko digu wagore jigu gadena mutumia wakwa ri ndoke muoe, umeshika si umchukue. Mimi sitaki kusikia hivyo, nataka kusikia mchukue. Todo if I engage in sex with my wife, dopamine haitoki. But if I do otherwise, gutidaji karete yo, gutidanya bararete yo. Nigado mataratiga, na nikio mararehero gire to boy musi. No na ndore ama ndimwakie muno. Andu ario the mind gijaga na maundu macio ri makuaga tene prematurely. Yes. Actually no na mundu wikaga masturbation. Mundu wikaga masturbation ri. Mundu cio he handu atangikira muturire-ini. Yes, in terms of even being successful. Kuna mahali uwezi pita. Na andu acio ri maturaga na struggle. Unaishi tu na struggle yani. Uwezi pata job permanent yani. You are just struggling yani. Uko tu. Kwi handu ona ungikorwo wi muthomu by the way. Kuna mahali uwezi pita. Na kama unapita no ukorirwo ri we ukiri na mahinya maku rahuthira morogi naki. Na andu matige kwigerekania tondu we uregerekania na mundu na ni muhoi ngoma. But no ugo uga ri a lot of people are getting into gayism tondu waki koratweka ina bia. Rule he mundu kuingira chasing the money not knowing what they're doing. Na ndowe mbeca icio cirakinyirwo cirauma. Ndiraugire a situation where mutumia mahikanite na muthuri wake akanyita mzai ni ekaga oguo na mena ciana cigana ithatu. Oria mzai akamwira atiriri, I was doing this ndio nyinyi mkuwe na maisha mzuri. Riu kiuria ni riri, wathia gutemwo niguo twake ni twakire. Wathia gutemwo niguo tugie ngari ni twagire ngari. Wathia gutemwo niguo tugie biashara ni twagire biashara. Uragutiga niki? Ndungihota tondu nducio wa kuingirire. Yani ni hado ni place ukiingia uwezi toka. Watu wakuwe careful sana. Very careful. Na maundu macio mumenye ni maundu ma ngoma, ni maundu ma gukunyihiria matuko, ma gukunyihiria maisha, ni maundu ma gutuma ukue tene we. Moru muno. Na gocira naturikiria hau kana kuona ate. Baadhi naturikiria hau. Na ndio magetoa feedback. Niguo. Ukisikia kitu tumesema hapa unakubaliana na sisi, unatuambia. Uraragana naguo wakigwa ta turathie muno tugakira mihaka. Tutigireta mihaka. Atakire mugo daturatura. Tunasema ukweli. Ni sawa. Yani na rĩu nitũkũhingũra channel njerũ ya podcast by the way. Yes. Tukihingũra a new platform ya kuongelea mambo kama haya. Tumwira muturumagirire ku. Muturumagirire ku no nitukumwira. Nijitagwo SYMO K. Yes, nijitagwo DJ Ranjos. Na mugie na ihinda riega. Na memenyerere muno. Kwanza ndithe bato no otho nitugika podcast ingi ya kwariria ciana ici. By the way, tondu ciana SYMO ci for a very long time. Tutafanya podcast ingine ya kuongelea. Aya angi mararekirie umuthendire. Aya angi marekia kigerio muthi. Aya class aga 6 aga 8 ni diwe. Na hiyo I think tunaweza fanya na Kiswahili. Of course ndio waelewe. Ama na Kizungu. Mjichunge. Wow, we are going to do that in English. We're going to be doing it in a short while. Man. Yeah, we're going to get to be doing it next week, sometime next week. Yes. In it, fam. Yeah. Ntokwalia. Thank you, fam. Peace. We love you, fam. Fam ni family kana ni mugoda. Fam ni mugoda. Sawa. Shamba ni title. Kabuni ere otogoretie hari hoyani wa title deed neo Golden Dreams Land and Properties Limited. Nire turakugwira miaka ya wendia wa miguda no hoyani wa title deed. Ni turakumenyithia ni tuhurite beithanwa kwa project ine citu ciothe. Malindi Precious Gardens Phase 2 dakika 30 kuma Malindi Town buroti ya 50 by 100. Riu ni ciringi 110,000 cash hadu ha 130,000. Nacio quarters ni 175,000 cash hadu ha
200,000 nao Matu Baraka Gardens Phase 4 iria nĩ ndagĩka ithano kuma Matu Town nĩ hutĩtie barabara ya arami ya Kivandini Masinga bypass buroti ya 50 by 100 nĩ 350,000 cash handũ ha 370,000. Oho twĩna mũtaratara wa kũrĩha kahora kahora. Mathogora maya nĩ hamwe na title deed. Shamba ni Title Golden Dreams Land and Properties Limited. Kabuni ĩrĩa tongoretie harĩ ũheani wa title deed. Twĩkũngũĩra mĩaka ĩna ya wendia no ũheani wa title deed. Tũragwĩtĩra Matu Baraka Gardens Phase 4. Ndagĩka ithano tu kuma Matu Town nĩ ĩkomeire barabara ya arami ya Kivandini Masinga bypass. Nĩ buroti cia 50 by 100 naguo thogora nĩ ciringi 350 cash na ciringi 450 wagũra na installments. Kuona buroti ni o muthenya. Waranĩria na ithuĩ tũhũrĩre thimũ namba 0727 004455 kana 0743 422222. Golden Dreams Land and Properties Limited. Title deed is our DNA.